Dobar dan, danas ću vam pokazati jedan dobar trik. Ovako, sve što vam treba je 4 asa. I normalno špil karata. Ovako, špil karata je najnormalniji špil, ja sam ga miješao, nema sve ista je boja, znači nema nikakvi. Uzet ćemo 4 karte, ove 4 aša. Stavit ćemo i ovamo gore, evo na početak špila. Uzet ćemo ta 4 aša i pogledajte sad ovo. Sad ćemo i lagano stavljati na špil, evo pogledajte. I imamo zadnji oš, stavit ćemo ga na početak. Sad ćemo aševe vratiti na, znači tu. Evo aševi. I sad ćemo prvi aš staviti, evo na primjer tu. Tu. Drugi aš ćemo staviti na vamo negdje dole. Ovako dole negdje. Sam da ga uguram sve. Evo tu. Treći aš ćemo staviti na primjer negdje tu. I četvrti aš ćemo staviti negdje tu. Evo, pogledajte da ima dovoljno razmaka. Pogledajte. I sada ćemo aševe lagano uvući u špil. Znači, pucnit ćemo prstima i aševi će se stvoriti gore. Evo, pogledajte. Evo su aševi tu. Hvala što ste me gledali, lajkujte video, pretplatite se na moj kanal i idemo do idućeg puta.